Agosaiad hanner awr o chwarae. Tom Price yn codi bel a Chubb sy'n rhwydo. Ond Llimanwr yn codi fraich yn gynnar fyna. Caerdydd yn berffaith di bwyso. A trediad Chubb, ond fydd y gol yna ddim yn cyfri. Jordan Davies, Wilson, mas ar y chwith. Dylan Rhys, o camgymeriad! A Harry Owen yn manteisio, gwaith da gan Baker i roi'r pwysau ar Dylan Rhys. O Harry Owen sydd yn rhoi'r myfyrwyr ar y blaen, y munud i fynd tan hanner amser. Hwlffordd, ni chymryd un gyflym. Mae'n at Jordan Davies. Jordan Davies os na groesiad. Mae Fawcett yn y canol. Mae'n at y posib pella, mae'n mynd! Lle mae Danny Williams yn union i'r sgôr i Hwlffordd. 20 munud yn weddill. A mae Hwlffordd nôl yn y gêm yma. Mae'n dyn rhwng y ddau yma. Yn hafal ar pwyntiau yn y tabl ac yn hafal ar goliau prynhawn yma. Lewis Rhys. Ond dawnsio heibio i Alaric Jones a cael y croesad. Ôl i fewn. Dylan Rhys nath benio mas. Elliot Evans. Ni lledydd i at Sam Jones. Mae'n gynnig arall fan hyn i Met. Sam Jones yn camu fewn. Rergyd. Ac Elliot Evans yn rhoi'r myfyrwyr nôl ar y blaen. 4edd gol y tymor i Elliot Evans. A just fel oedd Hwlffordd yn dod nôl mewn i'r gêm yma. Y myfyrwyr yn adennill y fantes. Harry Owen. Elliot Evans yw hwn. Elliot Evans! O'r ergyd yn cael ei godi dros y trawst gan Leedsy, arbediad da. Sam Jones allan at Harry Owen. Agosau at 2 funud ola yn 90. Met. Yn edrych i'r mestyn i mantes nhw. A Leedsy yn cael llaw iddi o methu. Ac atal Lewis Rhys rhag y mestyn mantes y Met ar y postyn pella. Gwaith da fyna i Danny Williams. Danny Williams yn tynnu ddi nôl. Ac am gol gan Alaric Jones. Gol gysur yw i. Byddwn ni'n meddwl mae amser yn redeg mas. Ni yn y munudau ychwanegol erbyn hyn. Os yna bwynt gwerthfawr fan hyn i Hwlffordd. Today was about responding to last week. I didn't want to talk about last week's performance. I wanted to see if we could action that today, and we've done it. It wasn't a pretty game. To score 3 goals is very good for us. Haverfordwest have been fantastic since the split. So any type of game today, any type of 3 points today was what we wanted. We warned the players that it would be an aggressive game today between 2 teams who wanted that 7th position. And try to stay in the league as soon as possible. And I think they were a little bit more aggressive, more sharp in dual and second balls. And it's also because of their game that we didn't take a point. Yeah, it was obviously really important that we won the game today. Obviously level on points with Javi at the moment, or before the game I should say. So yeah, vitally important we got the 3 points. Keep that gap between us and the bottom of the league, but also looking up and getting that 7th spot as well. So yeah, it was vital today, and we're obviously really pleased to win.